sacula ngengoma ishule kwelakithi thina saqhathwa ngengoma thina leyo manza mnyama thina sacula ngengoma ishule kwelakithi thina saqhathwa ngengoma umani sibiza ngakini thina sokhiya ngengoma akeni sibiza ngakini thina soshaya lengoma ayodlala makanyana umani sibiza siyofika ngakini umani sibiza ayodlala makanyana umani sibiza siyofika ngakini umani sibiza ayodlala makanyana umani sibiza siyofika ngakini umani sibiza ayodlala makanyana umani sibiza siyofika ngakini mabele tete likhondlumlenze mbatata zami ziyasinda mangakuboleka zona ngeke uthathe ngisho ngembili inyathela ngisho ukuthi ngiyisiqaqa samathumbo ngeke waphatha wena umvuzo kababa umanzi emnyama yaluka abasalokakede becelesile ngimzanqa kwangengazomthakathi mdedeli wenkondlo eyihlaba njengemkhonto yayigwaza amambu inkinga mina wethu uvinga ngibona ngukhawule ngesakhile ubhongozi benkuzi yophondo olunye kade aliphume makhaya kunjani uzwa ngathi uyagwenceka nje awugwenceki ngugwenca ngamabomo uyezwa awuzwe ngugwencana ngugwenca ngomthabisa umfo wanguni umfana omncane awubathathe mfana leta kanjani fufuzo moya omkhulu esafuza safika nemizi yabafokazana ingonye emnyama amaqola abantwana abaqola phezu amaqola mina njalo mngane wami isibonisa imhlophe esikhanisela intandana abafelo kahle ngasho kanjalo nje kangihambe ngedwa ngihamba nohlakazi imambe emnyama kwezakubo kodawo nabafana bamaganyana untata umfokasweni no-agent umfokangwena kentiyase emhlabe emhlophe umfokadawo sewuzwile yini ngamaganyana Money squeeze, feel free.